Ole ka channel lo entry te chuan Thlalak pangai anga lang phena thutak inthup rapthlak tak tak te ti ang chi kha ka lo ti chuak nual to ti in sia anga maktak mai in hetiang video hi request om reng maya tun thlengin chuwang chuan Thlalak pangai anga lang phena thutak inthup rapthlak tak tak te chu kan clear ho le don ani. The sunburst flowers calling on holidays overdue, but April ninga kumsang ni paria tania Sweden mi pakhat chuan a digital camera chu a test vela thla alakwala arem rem la in hetia alakzi nga hian mi cheno pang engla hoklen cycle khala atlan lai hi alafu telve a asiat mi alau chu heno pang engla damlai thalak nungber hi ama nge hian ala ani ti hi engla hi football practice a kal holamani a hemini hian engla hi aron ho har ema wangin anu chu angaya thalo chana engla phone chu akola ma se voi tam taka kola ala theisi lova diklawo om tlatina sia afanu zong chuana chuak ta a heta hian thil rapthlak tak amu chuak ta a bike he thalaka akhal ngei mai hi amua ama engla ero mu tur om lo amu na mun po hi ramani a ram hnoya mu ani awang hian zon ngalwa tani a ma se he a bike ti lo hi chu engma engla kai hnoi hi mu tur om to lo anu hian thunei tu te asia tir wata he keisian Sweden mai ni lovin Scandinaviana ami te po athong em ema ngai ven a hlo hle a abona tur om lai ba ka aya zau fe po uluk takinan zonga mi te chuan me cheno pong pakhat ram hnoya bo pal mai a hnuwa dam taka an mule ni sham se ti chuan be se na ani a ma se darkar aliama ni aliama be se na botel tel ti chuan thlalak sak tu pa khan a thalak chu aron din chhuwa pui veta thunei tu te apia a camera album a chuan mitlatak pakhat an muta chu car sen pakhat ani he car sen hi engla thla ala ne nei hlatlo ti asiata an indot tlat kha mi cheno pangkha azuya angtlata an han chui chianga car number pon she theita car nei tu hi Anders Eklan kumsomli pani mi truck driver ani hi thuan han zot fia engla kha atha ani ti apuang ma hle police te chu arwang da na te po shwai hiala atha thu hi puang ma se a han soi zom vele a khamini khan engla kha tha atum bi khau lo ni ina soya ama in hu pu amungai lova engla kha shiat ngai ani lawani a soidan chuan akar atang na chuaka biakatuma engla khan lo hlawa angala alo pet saka thinrim anga oma biak chhun zom zela tum chu engla chu a au tanta a Anders Eklan hian mi ten an lo shiata ani lo lam an lo ngai hlawa wangin a rek ta a ram hnoya a shwai ta a Anders Eklan hian ti pal thil thu fekani ti in a soya mase he thu hi an ring lem lo a in soi thiam na maya ang a DNA an han te sa a result chule he thila thlen ma kumriat liam ta vel khan kumsom thum pakhata upa pernila hell green chu re hluma lo ni to boka ati tu himan ni lo ma se he ta DNA hian Eklan DNA hi lo mille ta chia maile an han zot fiale a Eklan boy in soi fiale thil thleng palle ti palani thu chu soile ta vak mai ithu soite hiarin om to thlot lo pu Eklan I chuan lam mai ani mi bani ishiat ngai lo rek hlum ve ania Eklan chu dam chung tang turati ani ta a he case bani lo case danga po rin hlela chui me kalani ta cheu ti chuan he hino pangdu om engla anule pate mangai em miswalin atha ma a adam lai thalak nu hnung bera lo ni ta kumsang kha jakwa somruk pakhat ani a login an tlan meka captain thio chuan lui tuya leng thil pakhat ta mu a an long bula mai ni in an han en chiang chu mei che kumsom pakhat mi teri jo dupero taloni tuya hian nili lai lo lang to a chole tui anei lova nisa ado chara atak sa chaw chu alo thilo chau to maktak main captain thio te longnen hian an in tong ta a an chan chuak ta teri hi engtia hetia lo om ngele an chungkwa hian long pakhat bluebell ti chu an manga chungkwa a bahama kaltumani a an hlim hle
helong hi Julian Harvey hiana khala anupuya shwai ve boka ti chuan an chhungkwa le Julian Harvey te nupa hi longa chuan an chuang ani chu Julian Harvey te nupa hi nupa hlim tak an ni lova an kalkonga chuan Julian hian anupui chu athat ta der mai anupui life insurance adu wanga ni tel boka chuta tuna tuya an chan chua Terry ipa hian athat lai chualo mutlat mai Julian hian Terry ti lo chu anule pale a unaw te pani hi athat veka Terry hian achung te thisenina bual chu a mu nge a Julian Harvey hian Terry chung te athala hian Julian hi chualo ve lawa alo mu ni ngei turani achung te thisen bual veka a mu hian amu mangani be sein a omna a let le a chapa ata lai hian anlong chu Julian Harvey chuan alo ti chhia a alo ti pil meka ani chu anupui ruang nen longa an tlan ta daya accident anga soin anupui po thia midang zong tuya pil anga soya lo tuma Terry ero thatman lo ma se anlong pila chuan athidon chiang ni na sia ma se Terry ero hi chuan apa in lifeboat te reute mu tir chu a hre chuaka he lifeboat te reute a hian chuangin anlong pil tura tang chuan alo in chan chuak ve thei alo ni hetia nili hnuwa dama an mu le hian alo chak lo to ema achuan hi alo chhia deuh boka wangin ake chu balance nan tuya ada chhuwa renga lo ngai boka ake te chu parrot fish te chuan ron se thina achung te ruang thisena bual kha vek chu a hmu a thimai theidin huna ama chu ading meka eitur nei lovin tuipui lian puya chuan ama ina omboka kumsom pakhat mi tan chuan rapthlak ngutang le 12 Julian Harvey chuan Terry adam chuak ti alo sia a achong takzet dam chungin atang don ti achiang ti chuan November ni som paruka chuan motel pakhata minglem mangin alo luta ruma buka he aruma hian razor blade mangin Julian Harvey chu a intilum ta ani hei hi mei che khongai thak Terry kumsom pakhat mi lek longa maltak shom taka a om an mu le a alo landan chu ani hei hi Pavel Keshin ani a Russian free runner ani hemini hi July ni ni kumsang ni som pathuma la ka ni a St Petersburg in chong som paruka sang kila ani a hemi atanga second ray lo te a hian a thi a backflip ati a atifu lo tlat ajeswala in chong sang takatangin atla a athita kumsom ni mi lekani he Thlalak nu nung adam laya Thlalak nu nung ber hi anule pa tenan mu chuan bidang hetianga thil risky tak tak ti thin te tan alo om zia an shiat pha na lo ni se an ti thuan soi Rodney Alcala hi amel hi chukan shiat lomtlang puyarin oma serial killer larber polani a kumsang kha jakwa somruk pariat le kumsang kha jakwa somsari pakwa in karvel khan mitam taka thata atlem bera mi za somthum vel bor chuani anrin oma mi chu that nem takani meiche then khate chu professional photoshoot ne amel hi alo chewak lo nen alo rin om mela mi ngi moza ta thlem theya pona Thlalak saka anarinna ani nuwa private photoshoot nei puya asom le a mi te thi maloka Thlalak chu anga mai achan chu hetia Thlalak zo hian athat zela anman nu hian a albama me chetam tak Thlalaka langa tuna kan en mek te po hi anni thunei tu te chuan heng jinga mi then khat te hi chu tunge ti an hre theya heng Thlalak te hi mi pui mu tura pholan ni ma se tungi anni ti hriat tak lo te po an tam hle heng Thlalak te hi pangai tak angin lang ma se an thi maluka an Thlalak ani ti hriat chuan Thlalak pangai ve mai anga en har to hle